بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kama Islam, alhamdulillah. Tiyo-tiyo dahil ha mga pagpatuntum waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kalau inyad tukatan mahinang parsababan ikabatok na to paamin kasabunnalan matkan dahil ha amuin ya tarang cimpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in pagbisarhan nato waktu ini laung ta amoy in bunga sin pagsarakka ma dawhat nato den di halawman sin gumi ini iban labi luba nato adlaw gana-gana adlaw akhirat. Jari in sarakka pagyanon, iyan matarang kaingatan sin kita katantan in parkala ini. Labi lawa na tuod in parkala jakat amoy in lamod siya ring ha rukun Islam 5. Inyad to wajib in hukuman niya. Adapon in pagyanon ta sarakka na inyad to long ta nakasud siya ring ha mga ini sunnah na kumawa kita pangadjian dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki kato tanyo wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala pangdaaki kato tanyo katan amin nanay mai sinaga masin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to amin kapag anggaw taan impang daakan niya amin tiyawag kita pag napakakamu dahin habang arijiki di matong maun kaniyo ha ini makauna siya in pag napaka hari parumatong kato taniyo in bugtoon sin Allah ta'ala manahot dahil nga ginawaran na to pagubos doon bang laung ta mabot na in wakto sin sakratul maut aun wakto rin na makapaghimumungan ni manusia aun wakto rin na makabisara in mga yan katantan in makabisara makaiyan na siya lang in aginiya payakul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan ko, bang mo isab ako ini tiyahala na tiyo-tiyo bihan dihilan waktu hasupaya ako makapagsarak ka hasupaya ako mahinang tausali. Atin niya in tausali amo na in tao wayroon na tamak-tauktok sinang malibadat niya. At ini malano, amin maabot siya mapatay, in siya halawm ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala way kulang, amo na yung pagyanon sing kita ammal wayron kuhila niya. Na ini, yagbarsalahan si mga tao makahati hatungod sin parkala ini, in maksud sin ayat, dahil diha
ini biat bata kay Hindu niyaon bang taingaton lang ni maksud sid sarak karon ini amoy in biyeta doon haon bukon siya amin sarak ka sunnah buat malingkan wajib at niya amin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Sumakawa lang ni in sarak karon ini nasabot doon ini in tungbas ni ring Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu tungbas dito hadarat sintuhan Rabbul Alamin. Sarta in sarak kapig pagyanon daing ha mga fadailul a'mal daing ha mga malaggo ing kalabihan niya hinang amal salih. Nasabi ito, bang tahati huntiyo-tiyo doon haon parmansin Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut yadullu ala wujubi ta'jili ada az-zakah. Long niya ing kamaksuran sin aya roon hayan hangkan biyata doon haon, amuin suway di matahala impagtukbal sin zakat. Amoting kamaksuran niya. Wala yajuju ta'khiruha aslan. Di man jari mo liiliihun. Atawa ini paulihun bihan in tungod sin pagtukbal sin zakat. Sabab amod tutuod impuunan aturan sara. Bang miyabot na in nisab, miyabot na in waktu sin amuy in dimukop na siya hangkatahon, miabot na yung haul pag iyanon, at ini hangkatahon na siya nadjukop, subay ito inipuklasan mo na rin di hagin hawabaran mo, sabab na adakala magbangkat na roon haon, karna impagjakat ini, paglano, pagsutsi sin alta, hasupayari kita maka ini pag inumakan sin alta amuin malumi siya. So, maksud niya, impagjakat, lang niya paghukasin amuin alta iyaon na supaya mangkaw magnapa ka na labi-labi na tuod pa amuin baran mo iban sin family mo na in siya sutsi na siya malano na siya amon ting kamaksuran nasarta inyaon katantan hasupaya di kaw makapakay kaniya haamuin bukon pa siya malano amon to na ini lang niya amuin suway tuod us-uson mo bang maabot na yung waktu niya. Hati niya biya da singkatan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya dumatong na di kaw manjari magliili. Di kaw manjari maglikap-likap. Di kaw manjari lumagdaawa. Sin mga uno-uno katantan bihan amuin atawa lumagkaw likawan. Atawa lumagkaw sarab. Karena na ini katantan makakawa kita rin mga pangadjian beta kato si mga ulama aulong niya roonhan upat parkala kakunan na tuhatihon. Maka na to deng ayat ini wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Long niya yadullu ala wujubi ta'jil ada az-zakah. Hati niya manunjuki maun paamuin hati niya subay na tuus-uson itukbal in amin jakat hati niya kawaan ta magtuy-tuy in amin parsukuan sin tagdapukan niya hati niya indyan suko si mga miskin amon mga barhajat bihan na hati niya inyan lamod siya hapag ibadat amin subay raisab kita maglawag sin tukbalanta amin mattan tagdapukan niya bihan sababang mahikatukbal pabukon tagdapo na wala mo rakiya tunay in pagjakat bihan, sabab di wala nakakadto papukuntag na po kanya. Bihan. Na, aw niya na salbe ba itakato, impagyanon walo sinip. Di na kita magsabot si mga yadto. Niyang kahatihan taray mga yan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na, damik yan, lang ninihikarwa, sumuno din amin ayat yaon, fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Sa'ala ar-raj'a ila ad-dunya liya'mala salihan. Ikarwaroon haon nukta makawa tarain doon ha ayat yaon laong niya in amoy in magsasarak ka ay amin ini magjajakat maabot siya bang ini hati ni kaya wajiban sin jakat maabot bang dumatong na ing kamatay niya ampa siya wala nakatukbal sin pagjakat doon hayaon mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala mikibalik maripadunya. Mikibalik maripadunya. May taunin maksudang kan siya mabaya magbalik maripadunya.
law niya makapag-amal. Pag yanun amal, pag yanun dunhan, amuin makapagsarak ka siya. At ini makapagjakat siya. Sa ita makapag-amal na siya sinamal salih. Na, doon ha ini, law niya, aun riwayat, doon haon, daing kan Ibn Abbas, inagi niya, Qal, man kana lahu malun, yablughuhu hajju baiti rabbihi, aw tajibu alayhi fihi zakat, falam yaf'al, sa'ala ar-raj'a indal maut. Inagi Ibn Abbas, isyusing kaunan niya, aun doon alta niya, inalta yaon mamarahina, hikapag haji niya, inamuin alta doon kaniya yaon, hikapag haji niya, amuin nawajib na kaniya impagyanon paghaji, pag-ubos, wala niya hinang impaghaji, na doon hayan lang niya, sumukat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala wang siya abutan sing kamatay, amin wala siya nakapaghaji, doon hayaon, ini mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mikibalik maripadun niya, hasupaya niya ini hinang indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mimpiang daakan kani. Amo na yung paghaji. Bihan. Pag-ubos doon na yun, pag-ubos si Ibn Abbas, nagbisara, pasal sinyad to, Wakala rajulun ya Ibn Abbas, ittaqillah, innama sa'ala ar-raj'al kuffar. Wakal, sa'atlu alayka bidalika Qur'anan. Long sinambok usog, doon hadir, at tinambok lang ang mga sahabat, ya Ibn Abbas, kamuha kalong ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama sa'ala ar-raj'al kuffar, magpangayo, mikibalik maripadunya, bang ini mag-alop na siya ibansin malakal maut, imangayo, mga kafir lang niya, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namatarang ka ito, yung pagyanon nagkukupur, amuyin ini tabunan nila in sara sin Allah ta'ala sin akal nila, iban pikilan nila. Amuyin akaron nila in kabayaan nila, bakun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inyan, miki balik lang niya maripa ini dunya ini. Uni nagisin Ibn Abbas na long niya basahon ko kanyo long niya in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dungod pa amin yan. Hamim baita ko yan. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Beta Ibn Abbas, ya kamu mga nagpaparat saya. Ayaw kamu malipaga si mga kaaltaan niyo. Iwan si mga kaanakan niyo. Doon ha amin panumtum, pagtumtum po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagginong pagtumtum, amuhin kataan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay mo siya katumtuman na tiap-tiap waktu rumatong in waktu niya. Biya sin pagsambayang, dumatong in waktu zuhur, na subay mo hito na ibihan, bangkaw usog na humarap ka pa masjid, amin ha supaya kau makapagjamaa. Batuyaji ba usog in pagjamaa masjid. In babai na in sila habay. Buat malengkan mang sila sumukat humarap pa masjid. Karena kumawa sing kalagguan, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di manjari langon in babai. Bang siya madto pa masjid sumambahayang. Bihan. Na, amo yan to. So di manjari makalipa ka, tiniri makasawa sa sawha, tao nag-iibadat, impanumtum pa Allah Ta'ala, maana niya tumumtum amin piyang daakan, labi-labi na sambahayang, mga maabot na in waktu, subay niya hibutang in pag-usahan niya. Tambulon niya, intinda niya, madto siya tumunay sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan, inamuin, ini aturan. At niya, karena bang niya to, imiyan siya lang nin Allah Ta'ala makahatira, na inyad to, biya sa kaulola, wala siya kimahakad patuhan Rabbul Alamin, simpang daakan niya to, ligap niya in baran niya, siyasaw niya in baran niya, sinalta niya. Amad to. Iban si mga kaanakan, aun waktu, pasal sin anak, di makatunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, na inyad to ramikyan, inyan, nakasud siya ha amin ayat yaon, hambuok dahing ha mga pagkaradyaan, mabugat, susungon si mano siya. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hisiyo-siyo in nakahinang habiya sin biyay ta'yad to sin ayat to,
siya na nakasud patumpukan si mga manusia na lugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun minas salihin. Uwuslong niya sugpat sin aya pag napakakamo sin mga kiarijiki sin Allahu Ta'ala kaniyo haamoy hindi parumatong kaniyo in kamatay. Hari parumatong kaniyo in kamatay na uwos lang niya bang dumatong na in kamatay yato in kamu imian patuhan Rabbul Alamin, ya Allah, ini dihili na ako waktu, balikan na ako pa dunya, imo na ako pataya. Bihan, ina ko mag ini ibadat na tuod. Bihan, na amo yadto. At iniroon ha ayat ini. Na, uwos lang niya sampay pakain ni po sa ayat, wallahu khabirun bima ta'malun. In Allahu Ta'ala unnal tuod pandikal jumaga haipod niya bang uninhinang niya. Mana, dili kita niyo makatangkis. Bukon sadya in malaikat yaon nagtutunggo magsusulat sin kignot kahibalta, sin ammalta, Allahu Ta'ala siya maligap kimita haamin ipon niya jumaga. Kikita niya katanin ipon niya. Bihan, way hikatapok sin ipon din nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw, amoy in udyot pamarad tayari amin limalahil hakwa ini. Misanin halawom sin pamaranan tayaon, kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kahalan sin ipon niya. Kaya ingatan. In Allahu Ta'ala, yaon niya kikita lang niya inuno. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kikita sin Allahu Ta'ala. In amoy in katitipuhan hapangatod sin ipon niya. Katitipuhan. Ba't aun tao, bihan aturon mo, aun katitipuhan sin namin pangatod niya. Kha'inatal a'yun. Kahayanat sinamuin pangatod niya. Wa ma tukhfis sudur, iban sin tiyatapo kalom sin daghal niya. Halom jantong niya. Yadto, amin angan-angan niya, hunang-una niya. Ito, kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, wayro ni katapok. Inyan matarang. Na, ini kataan, mga katawtay manghuran, lando yadto maka ini buka imbihad to. Nalong niya ron ini, aun ini si mambag sinaming kabtangan jimatu kan Ibnu Abbas radhiyallahu an hikatu niya lang niya qala Ibnu al-Arabi akhadha Ibnu Abbas bi umumil aya fi infaqil wajib khassa dunan nafal. Lang niya imbis sarahi Ibnu Abbas ito atin niya amuin ini biya sa kaulaula nahimpon doon katantan hatungod simparkala pag napaka ay ini pag napaka sin napaka wajib. Ini tartanto sadya bukon doon ha amin pag-ianon ini napal at hati niya sunnat bihan hati niya biya sa pantun siyabot doon haon jakat bukon siya sadaka sabab in sadaka lang tanafal siya atawa sunnah in zakat wajib amad timbayta niya na ini long niya pasal mo na muna nasabot doon haon in paghaji bihan nampain paghaji ini wajib. Amin long niya bang maabot na in amin alta niya mamarahin na ikapaghaji pagubos wala siya naghaji na ininiramikian mangayo siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala miki balik maripadunya atawari na siya miki patay supaya siya makahinang na sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at ini sumanggop na siya patuhan Rabbul Alamin sumagawa na ininikatanta mga katawtay manghuran idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Isyu in abutan na sing kamatay di na siya matahala yan. Bang uno in waktu niya lisag bihay ni pinit ini pila minit bihay ni inya to katantan bugtuon na sabab na ubos na in amoy in ini itungan sing kabuhi niya. Iban sin waktu sing kabuhi niya, tumubtub na rin doon, wayroon na roonhan, dihilan sin Allah Ta'ala waktu magbalik, pakarion pa dunya buhion, magibadat magbalik. Amo yan. Nahati niya, ini
pagkayari pagkato in kabuhi, yari kato in kalasig, yari kato in alta, in katan, hibutang taim mga yan katan, haaturan, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at biya na sinagirihilan kau alta mataod, ipagdaya mo, hasupaya kau mahinang dayahan, hadlaw akhirat. Bukon mahinang kau dayahan, di hadunya sadya. Sabab in katantan, hiasubukay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pag napakayan, ibadat sa lago-lago. Ibadat mo yan to, lamuda amin ini rukun Islam 5. Bihan. Hasupaya majukop, in ka-Islam sing kita. Wayron kulang niya. Naamad to in pagyanon dahin doon hayaon. Manjari, amad tulong tain amin hikatunay. Hikaupat niya, in bisararoon hayaon, amin tungod pa amin ini himumungan, mikibalik kadto pa, mikiwing pa dunya, na ini kataantan matarang, di na ni pagkalukaluhan sing kita. Sabab inyaon kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna may ta'katu, sin bihad to injumato pahambok manusia, bang siya abutan na sing kamatay, inyad to kataantan, na ini isukat niya, pangayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumakawa wayron na waktu niya, amin makabalik pa. Tungod paparkala inilaw niya, hati niya, amin mga tao, simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naaon da isab, long tawayron biyay ini doon hayaon kabaakan mo, in ayat ini, long niya, long Ibn Abbas, kala, hadihil aya asyaddu ala ahli tawhid, liannahu la yatamanna ar-ruju' fid dunya aw at-ta'khir fiha ahadun lahu 'inda Allahi khairun fil akhirah. Wayron kabaakan mo long ta ahlut tauhid, amin mangayo mikibalik. Mari pa dunya hambuok da. Amin mabaya mikibalik mari pa dunya. Bukon ka na pasal sin nagkulang inibadat, bukon long ta ini nagkulang ibadat niya, buat malaingkan amin mabaya siya sin amin balabi-labihan ni namal niya dahon niya padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na lang niyang pag-enon mga syahid. As-syahid pa innahu yatamanna ar-ruju' hatta yaqtul lima yara minal karama. Amin syahid miyatay hapag ini parang sabilan, amin mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala mikibalik maripadunya. Amin hasupaya mapatay, ubos-ubos mapatay, mangayo na isab mikibalik maripadunya. Pasal singkiya na naman niya na amuy tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karamat dahil hatuhan Rabbul Alamin. Naamoy to. Naampara lang tain amin sadaka, pag yanon tabarro, tatawo, haran sin sabilillah, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga yan katantan na bukon siya amoy dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang undang-undang atawa aturan, biyay takbihan, bihay ni bihayad to, sumakawa, mataod ka jinis mahinang ta, amoy simpag sarak kayan. Bukong biya sin jakat, aon doon katan, biyay taasal, tiutukila, amo na yung pag-anon walo sinip. Ang paintungod paparkala sarak ka, inyan katan mataod, manjari tahinangon. Bukon sadya dahing haalta. Misan kapanyapan manjari mo bihan ni pagsarak ka. Bihan. Bang mo kitaon, ayaw pa ka, amin uno yaon, hawayron ka us mo, makapagsarak ka kaw. Amurain namin baran mo sa yaon. Misan inamin tumabang kaw hatao bihan, magbuhat sin luluanan niya, paabakan niya bihan dahon niya, atawa paluluanan niya, sarak ka na to, sa lago-lago. Na yung mga yan kaya, kataan, itungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato, dahing ha mga karayawan. Ang kanalong na dahing ha mga padailul a'mal. Sa lago-lago kalabiyahan amal, mahinang sin ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga yadto katantan na bang tayad to titilo sa marayaw kabaakan tayad to rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga ini katantan sambil diaak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala im pagsarak ka ini hati niya pagpaihog ka to tanyo sing karayawan amin mahasil na to ini dito ha adlaw gana-gana. Kanaweta,
tasaddaqu innallaha yujzil mutasaddiqin. Banghadya ka ingatan si mga tao magsasarak ka. In amuin kalagguan sin tao magsasarak ka tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Amuin lang niya ini bangkaw magniat na rimihil sin sarak ka mo. Aun nakita mo tao barhajat. Di mo pahikaruhal madtupa sumampay madtupali masin tao ruhalan mo. Makauna na tabukon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kay mo. Inamin sarak ka mo ito. Imana niya, tayo maun na magtuy sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato amal sa laggo-laggo. Pag ubos lang niya roon hayaon, ang panasin Allah subhanahu wa ta'ala pasuligon, lipaton bukon pilang kalipatan. Inamuin, ini sarak ka mo tiyo yadto. Patauron sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, lang niya doon haon, ini luparagbos sin sarak kamu, mutang palimasin Allah subhanahu wa ta'ala makauna rin sin, ini sambuton sin tao barhajat bihan. Nasa beto, in tao makahati, labi-labi na bang siya nakapangadji, nakaingat sin kasabunalan sin namin ini, long niya, makananam siya sin lanab sin pag-iman. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, bang siya makananam na sila dam sin pag-iman bihan, makuhan na siya, makuyag na siya, dumuhal din sin tumayma. Makuyag na siya, sin siya im makaruhal, bukon siya in tumayma. Bihad to. Amuyan inamuyin sa lingkat-lingkat din ha mga bunga, sin tao bang makahati na sin kasabunhalan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga inikatan, mga palanggungan na kami Islam, bukon inilaw ta amuin, bisarahon sadya, sumagawa, suwayin inikatan, amuin, paganggaw taan sing ginawa baranta. Kaya na insarak ka, inihambok din ha mga ibadat, amuin, kakausan sin Muslim katan, sumuok pa Allah subhanahu wa ta'ala din hasabab sin ini. At inimaan na yung pagsarak ka mo, bang kau sumuok harap madto patao barajat, biya kau sin simuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, hambok sa laggo-laggo pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, sarta, ini biyawita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, intao magsasarak ka, aun siya lawang susuran dito hadlaw akhirat, halaw sulga. Inlawang niya itong nganan lang niya, babos sadaka. Babos sadaka. Susuran si mga tao, harap palong sin sulka. Sa isi makasud din dito, amo rin mga tao, magsasarak ka. Bihan. Na, amo yan to. Jari, bukon sa jabihan to, insarak ka, amoy mapatot mo bihan, hitunay, akabuhi mo, bihan, bukon lang niya, alta sadya, bukon. Kawaon mano siya, amo ang tinitikad nila, alta sadya bihan yung pagsarak, kabukon. Makajariin, ikaw magsarak ka, kakaon, biya simpaginang si mga kamaasan ta, inhinang nila bihan, minsan amo-amura, biya mga makaon nila bihan, ipagpahampit nila. Pahampit nila. Piading kaagi. Bangaon mga tiyanom nila bihan, nakidsimbay nila, makakita bihan sin kuan yun, pagkita madusin ini tiyanom niya yaon bihan, biyutang tabi nang kayaon, pagkita niya long niya malaggo-laggo na bihan, nakawaon na yan, tuwa siya to ang panamagtuy amanon, ang panamagtuy sabawan magtubihan, ang panabutangan sin lamok-lamok niya. Napag-ubos ito bang maluto na, kaparahan inaragbay katantan. Haulihan makapinin kanila. Doonin amin makapin kanila ito. Bihan. Hati na kapin piyag, sarakkahan. Amo at tinsuko sin taubay. Amin tao nagsarakka. Ang kanyang wiyeta sa milsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, padlut ta'am barakah. Padlut ta'am barakah. Amin kapin piyag sarakkahan.
Bukon kapinpiag kaunan. Duga ingin kapinpiag kaunan, iban kapinsinpiag sarakkahan. Naon yan duga ingin sabi, itikad nila ruwaing. Amo kuno ini mabarakat bihan, aming kapinpiag kaunan. Ang kan na magtabanin kay banan sing kapin. Bihan. Itom na yung tinuanan bihan, amo ito yung pagkakawan nila bihan, pag inihigopon ni namin uno yadto. Nabukon tuan, inyadto kapinpiag sarakkahan amo adtuin sa barakat-barakat kakaon bihan. Amo adtuin hinang singkamaan ta. Amo adtuin ini paghinangon nila bihan. Na damit yan. Manjari kaw magsarak ka tamungon. Sa bukon namin tamungon gisi na. Bukon. Bangkaw mabaya magsarak ka mahinang kay mo. Bang pagkita mo sin tamungon mo, makasod ko pa mga inikwan yaon, pa mga tinda yaon, malingkat, pagkita mo biyan. Uwos to, pag-atod mo, mag-angan-angan na kaubihan, bang ko ni kasulog, hati ko ba indurog ko ba nga ako makabadyo hayaon, bihan. Na mabaya ka si limingkat kausog, bang ka magtamunghan to. Nabihon mo na yan to. Bihon mo. Sa ubos mo bihon ang pamuhipag, sarak ka. Hiril mo magtupatao. Siya yung pasulukon mo, supaya mahinang kay mo hadlaw akirat. Bihan. Na, amuad to impagyanon sarak ka. Bukon namin lang pa, napipitas na yung mga ilok yaon bihan, nagigisi na, yung mga pistak bihan na uno na ang pamipag sarak ka. Inya to ayun na, ba't minsan ikaw rin ka magkakunahan ka niya? Hindi na ka magkakunahan ka niya. Suway siya amin wayroon mansa-mansa, wayroon biya mga sagdahon bihan, mangkaw magsarak ka, malano, hasupaya mahinangkay mo. Sa babin sarak ka, ibadat. Insarak ka, lutuanan sing kitarahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to. Na, dahil nga mga tamungon, bihan. Damikyan lang niya. Inuyom katawa. Sa uyom katawa, amin bukom biya lo paragbos o tiya tapok dito. Amon yung pagyanon lang ta, inamin uyom bihan sa uyom aon doon haon tiya tapok alom sindagal bukon marayaw. Yan. Damit yan, matag sarak kain mo amala al-karima. Amin biya pagsumad ya mo bihan marayaw iban si mga bagay-bagay mo, iban sin tao bisa muri kaingatan bihan aon yadto aturan niya. Maglano kaw sin mga lalabayan bihan papanawan sin tao inyan katan sarak karamik yan bistahon kato taniusin ini Allah subhanahu wa ta'ala na ini katan hikaangkat sin manusia dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala makabidda kita rin nga mga kaiwanan nag-amal bang mataod mahinang ta dahil nga mga amuyin pag yan sarak kayan to bihan inamuyin biyay ta kato tanyo. Manjari damikyan, sarayaw-rayaw, sarak ka, at awalong niya, malaggo in kalabiyahan ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarak ka, as-sadaqatul khafiyah. Amon na yung pagsarak katapok. Amon lang niya hiruhal sinturi kay ngatan sin lawa. Na, ini katantan, pag napakaini, mataod in maghihinang simbiyahan, mataod day sa kisa pang urulo ni mga kakisa-kisahan si mga nakauna rin kato taniyon, in mga silabihan, magdaak tao, pag ubos indiaak nila, amo at timpangan nalon si mga tao, long niya amo unin tao mataod sin. Sa kalibukon to'y, in siya to naraak sadya. Aon hambok kisabihan, sarak ka sa jabihan nila amin tao yadto. Ang pabukon siya yadto lang ta Arab. Ubos dito hola Arab. Na, pag ubos, sambil unuin hinang sin parinta, siyaggaw siya. Sinuno? Siyaggaw siya. Na pagkasi siyaggaw yan niya, subos siya rin ko magkasinsinan. Nari siya mamayta, sa pabukos na sila ito nagbisara iban sin tao amin nagdaak kaniya. Di siya manjari mamayta, misan hisiyo. Nari siya mamayta, sin amin bang hisiyuin amin nagdaak kaniya magtukbal sin sinid to. Sa lang ngayon, inyan lang niya, bakon kako.
Inakoy ni naraakad ya. Bihan. Napag-ubos kita nila in kuan, sinamin, bataw namin di aksim pa rin ta, magjakasing kabuhianan niya, sing kuan, sinamin tauyad to. Napagkita matupabay niya, wayroon biya mga kakitaan mo rin doon alamat sinin siya dayahan. Kaso makawa, mabot-mabotin wakto to, tukbal magsarak ka, akad, wayroon makakahad mano siya. Sabab, mataod siya ni pag ini sarak ka niya. Naamad to sa milsiyagaw sa simparinta na nakwan, di tood siya mamayta. Na doon man ha, kwan biha, amin ha, long taha pag hukuman na biha, kiwan na siya sin ini, long ta, bang biya di kato judge, nari ba tood siya mamayta? Long niya na, bang saw pa main hukuman ka ako, uno-uno na, magsabala ko. Sa ahin kabayta ko sa dyakan niyo, in alta hipagduhal ko ini bukon kako. Aw na jang dak kako sa di mi kivaita. Nabang niya ko butangan sinukuman butangin niyo na ako. Biha. Nasa pag-ingat sinamin tagda po yan to tiyawa kanin kuan in mahkamah. Inya long niya na-releasean niyo in tauyan sabab na bunal sa yan akuin magdaak hayan. Biha. Nari di siya hati niya kapangandulan siya. Bihan. Bang uno inbiyeta kanya, hiruhal niya. Bukon siya pamanguntong, bukon biya si mga kaiwanan lang ta, magkasabot ta. Bihan. Na inikatan, biyeta kato sinallahu subhanahu wa ta'ala lang sin Quran. Wa intubdos sadakat pani ay mahya. Wa intukhpuha aw tu'tuhal pukara, pahuwa khairul lakum. Inihabok din ha mga ini parkala amuin labi marayaw hitapok mo rin sin amuin ini palahilon mo bihan sabab inyad to hambuok deng ha mga ini sa lago-lago tutok balan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato pahala sabab impiyag bidaan daw niya sinamin uno sinamin sadakat wajib amunain jaka iwan sadaka ini tatawo in sadaka wajib bihan kauhaan tag 5% in amuin suway mo siya palahilon at ang hibayta mo. Hibayta mo bihan. Isuy-suy mo. Hati niya man jari kaw ibyan magjakat kaw. Ampain namin hitapok namin amin uno yan to. In pagtapok sinamin sadaka. Kapituan tag 5%. In hirhil sin Allah ta'ala pahala amin hitapok. Dahil sinamin palahilon bihan. Naamo yan to inamin kalaguan lang ta makawatasin ini tungod pa parkala amin pag ini sarak tayan to. Damik yan din ha mga kalabihan sa lago-lago sim pagsarak ka. Tay maon dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piun mo in sa rayaw-rayaw atawa sa lago-lago kalabihan sin waktu niya. Unin waktu sa lago-lago. Bangkaw magsarak karoon hayan. Hati niya, intao, bangkaw magsarak ka, sa lingkat-lingkat, suway kaw halawm kasay. Bukon suway kaw nasasakit na bihan, ang pakaw magsarak ka, amin maray na bihan, kung haliling muri na kaw akong makahiwal habay. Atawa ini kaw yagto na hospital bihan, ang pakaw magsarak ka. Di, suway amin niya unto din lasig mo. Amuatin sa rayaw-rayaw tuod hipag sasarak ka. Mangkaw magsarak ka, subay ko sa buwa kalasiran. Waktal kuwa, yauning kusog mo sa abo. Amuan to, ini waktu tuod niya, abdal, hipag sasarak ka, bang yauning kusog mo, ingaos mo. Hawak to ko makaos. Buko namin long niya bang isa, biasimin na kauna long niya na, mga yan na bukod na saan mahunit. Sa hawak to simbihating kahalan ni wala siya nagsarak ka. Kaya sumagawa bang maabot niya yung waktu bihad to katumtuman niya ng pagdaya niya ubos makakita siya sim magsarak ka bang long niya isabya si mga nakaunan to na bukod sa long niya mabugat yung mga bihad niya. Sa away na mahinang niya so wala na ron kanin alta. Na bihan. Waktal kina hawak to kaudayahan. Sabab pagsusun mo, bang wala na roon kayo may pagdaya. Di na ka makapag-amal. Bihan. Naamo yan to. Ang kanin na Abu Bakar at Siddiq,
radiyallahu an. Hinda Usman ibn Affan, Masya Allah. Wayron makasibo kanila to. Hinda Umar ibn al-Khattab, si Abu Bakar as-Siddiq, kiubos, wayron hikapin. Bihan. Na imingi ini katantan lang ta, amoinin mahinang luparagbos, bang mo hitunay hawak tubihay ning kahalan mo, biya sa kaula-ula, ipakita mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in matan tuod, in pagtawang mo karna niya. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, mata, yaon kay mo asaling kusog, yaon kay mo in kasay, yaon kay mo in pagdaya. Ngayon nagdihil sinya ang katantan. In kasay yaon. In kusog yaon. In pagdaya yaon. Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang katantan, tutukasan dahil natuhan Rabbul Alamin. Na, labi marayaw rito, katunay mo, hawak to at tuwihad to in kahalan mo, asupaya magkugdan iban si maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kato sin amoy in panulay-sulay niya si mga alta ini yari halaw man tawihan. Ha? At inaon doon, misanim miskin, bang yaon kaniya ing katsay, yaon kaniya ing kusog, misan wayron alta niya, makajari siya magsarak ka. Bihan, at ina makapagsibo na ko iban sinta urayahan. Amod to long ta. Na ramik yan, long ta, dahil ha mga ini makawa ta pangadjian sa lagu-lago doon haon. Amoy in lang niya, lari apdal, tukbalan mo sin sarak ka, hangan sin ini Tuhan Rabbul Alamin, amoy kalasahan mo, bagay mo, bihan. Ha, amin kita mo yung kahalan niya, biya paragos malam mabihan. Na, in mga ini, magjato ha mga timpo na kaunayad to. Biya sin Imam Shafi'i, hawak to siya, amoy malamma na aon bagay niya lang ta dayahan. Manjari in bagay niya yaon miyaon pa ini lang ta mo na Mamlaka Arabia Saudiya. Miyaon siya nagdarasin tatarangan niya. Hangibo dinar. Nain sin dinar nakaunad to lang ta bang manghajaman na to bihawon, makajari ito patindog mo sambil mga bahay, iwan si mga uno, tiyahunan di maubos ito ipaggasto. Inamuin ini, dinar bihan. Nalong kahupon, tariya naman to. Pag ubos yaon, hawak to at to in Imam Shafi, misanin makaunlong tasin ini family niya, akad masigpit. Bihan. Bukod to Imam Shafi, Imam Malik, na batin siya, wala na siya nakaigden doon sa Madina. Kan napagtawakon siya, Imam Darul Hijrah. Imam sin ini, Madina. Bihan. Naman jari, di matong namaon. Inamuin bagay niya bihan. Nagdarasin unod. Di niya tay maon. Long niya, ayaw long niya. At iniri siya mabayat, tumayma siya namin yan to. Na naabotin namin bakay niya lang niya, wayron maksud ko rukaing, dahil dito wala malayo, kaya rintuan ko, ini, way maksud ko rukaing, din siya magdasin ini marikay mo bihan. Hangan sin in kita magtay manghuda ka ma Islam. Amotin niya sin pangatayan ko, in kita magtay manghuda ka ma sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ka ma Islam. Nayari ko diya kay mo. Nabang mulong niri tayo maon na marihati ko lang niya mabutas na yung pagpunuta, pag tayo manghudta. Sa papyag tuyuan ko riya rin dito. Nasa niya kiyawa. Inuno yaon. Pagkawa niya, sinsin yaon. Sinamin diyaraka niya. Minuy na yung bakay niya. Pag-uwi sin bakay niya, ampa siya naglawag, isabisiyo yung tukbalan niya, sinamin sinit to. Bihan niya to sila. Inakal nila bihan. Sabab na nabibiyak sa sila, dahil hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil kaya warisan nila yung mga pangadatan nito,
kaya warisan si mga kaimaman, dahil nga mga ini, muna, kaya warisan si nini sahaba, maun na patabiin, sampil na maun amin aimma, magtubihan, nakawa nila mga pangadatan nito, kana im mga sila, di sila magtaw sin doon halom simbay nila. Amuin kuan, sa roon doon mang sila makausaha sin adlaw yaon, bahagion nila katantan pa, taw manghud nila bihan. Amoy adto imbiya mga kewiyaksahan nila. Pasal na, labi luba na to, na jaman nito, mahunitin paglag kabuyanan. Naamad to. Na manjari saan niya tema bihan. Nahati na lang niin sa rayo-rayo roon ha untuk balan mo si mga yadto, amuin ka lasahan mo bihan, atin niya bagay mo, sa may kaya nga taming kahalan niya. Bihan. Amuin, wayron lang ta, ini nakatampan bugod, sing kahalan sing kamo, so nag-iingati kamo. Sambil halom sing family, sinambok-pahambok bihan, nag-iingat sing kahalan. Nayad to yung pagyanon tuod, pisabilillah. Subos lang niya roon haon, amo na yung pa mga kaanakan. Na yung pag napakapa mga kaanakan yan, bibista sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat sinama. Bihan. Damit yan, pa mga kampong, masuok. Uwos yan to, yung kahinapusan niya, paanak yatim. Makauna pa yung anak mo in kampong mo bihan, sabab, naisilan to yung labi aula. Makauna rin hakatan. Sabab in sila, masuok kay mo, kampong mo bihan. Nakiingatan mo yung kahalan nila. Bihan. Damit yan. Long niya, mapuas din dito anak yatim na aming mga pangdaig. Dahil nga mga sa taod-taod long niya, dahil nga mga sarakka, inyan manjari mo hihila pangdaig bihan. Iban, intagda po kaniya, sa lago-lago tutong basan madawhat ni dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in lang ta, akad di magkaubos-ubos ini kuanon. So may ta, magpangdaig nagtutulong tawang, bang mo kitaon. Ang kanna sambil aon biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga ini sabda niya, long niya ini Muslim magpangdaig, pag-ubos yaon, maglasya pa, aun to kapatot sintiap-tiap hambuk din kanila ruwa. To kapatot sin maglasya, kapatot sin ini insilabihan amun magtay manghud haagama Islam, iban in amun kapatot sin magpangdaig. To nawang sa upama, hampang daig mo yun, ba't ka na in siya Muslim sadya, biya kayo mo Muslim, naruwa. Kapatot sin hanganing kamo Muslim sibu-sibu, ibang kapatot sin in kamo magpangdaig. Nabangaon haraig niyo yaon, bukon siya Muslim, o pa kapatot na kabihin doon haon. Amin manjari pa kamo magtulong tabang, kapatot sin magpangdaig. Misan uno na inakaman eh. Subay na kamo magsulot-sulot, subay na kamo magbakay-bakay bihan. Hangaan sin magpangdaig. Amuan in panghindo sinakama Islam. Na inya tumanjari ikaw tabang kanila. Hangan si magpangdaig bang aon na kulang kabus nila, manjari ikaw tumabang kanila. Bihan. Sababin sila isab, bang aon waktu isab makatumtum sila sinyad to katang, hibing nila ka isab kay mo bihan. Tumabang na isab sila bang kau ini hawak to barhajat kau tatabangan bihan. Ini deng ha mga kalabihan at awalong ta makawa tanyo bunga sin amuin pagsarak ka ini lang niya deng ha makawa tanyo rin di hadun niya ini hambok lang niya tutfi'u ghadabur rab hati niya hikahagot sindukal sin Allah Ta'ala kato bang kita magsarak ka. Nahasababit tulong niya, tiap-tiap mano siya, amuin, tao makahinang dusa, dahil nga mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa makahinang dusa, hawak to sin pagtawbat niya, bihan, na
bang siya nakahinang simpagsarak kaya to hambok na to ring mga ran hika ko sinamin dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala sin nakahinang kaw pardo sa harap patuan rabbul alamin atawa nakasulang kaw sin pianglangan niya mga hiyaram niya bihan hambok ya to ring mga hikahagot sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon bihan hati niya mauno siya ini kumo indugal sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sinamuin ini banus sinamin dusa na hinang sin hambok yaon buat malaingkan bangkaw nakapagsarak ka maigin dukal sin Allah subhanahu wa ta'ala na pwede bangkaw nagtawbat pa naon wakto bangkaw inyaon kay mo in kapatot tumabang di kaw tumabang misang kaw mangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala aon mo di maigi namin uno yadto indukal sin Allah subhanahu wa ta'ala so muna mabista yadto hambok deng nga mga ini amanat sintuhan Rabbul Alamin doon kay mo, wala mo tiyukbal. Inyad to. Naamo yan. Na damit yan, ini labi marayaw hinangon bihan, kato, dahil di hadun niya, makaunukaw, makaamo inamiin bunga niya, dahil di hadun niya, as-sadaka, tadfa'ul bala anil muslim. Insarak kalaw niya, makaagpang sin bala ha muslim. Aun bala, panaukon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hapar sa baban sin pagsarak ka niya, di siya kugdanan. Biya sa pantuntaming, inyaon. Sabab long, diyan nal muslim, muta'arridun fi hayatihi ilal kathiri minal ibtilaat. Sabab ing Muslim, yan ini imaagpang atawa imaatubang kaniya, hakabuhi niya, ingkatan si mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suray nga mga yadto, bang aon bala panaugon harap maun kaniya, dahil nga sabab simpag ini sarak kaniya yadto, mahinang sabab inyadto katantan, masalamat siya, dahil nga amuyin ini bala yadto. At iniya hikaagpang sinamin bala dumatong kaniya. Amwad to indeng ha mga bunga makawasing kita dahil di halaw man sin ini gumi ini. Na damik yan long niya in pagsarak ka ini hambuk siya rin ha mga dan hikatabang atawa hika ini pajato kapajatubihan sin amuin paghambuok dahil ha paghambuok ngaunin pagtulong tawang hangan sin mujtama atawa long tapag ini hambuk pagtipon-tipon sin namin ini muslim sibu bihan so may ta bangkaw nakasarak ka hata ubar hajat in amun pangatayan niya to magtuyad to sumampig harap noon kay mo yung panganal niya. Iban in siya manghindua magtungi. Kuyag niya hadya, bihan alam siyang pangatayan niya, malaggo na rin sindua sin amin tao kawaon mo pabay mo bihan, papagduaahon kay mo, papangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala wang mangkaw lapas da. Amin kuyag hadya sin tao barhajat, kaya tukbalan mo sin ini sarak kayad to, malaggo pa rin sin gatusan tao. Amin nang hindua akay mo. Kiyawa mo mon pabay siya rakkahan mo rihilan mo sin. Uno-uno kabayan mo rihil kanila. Amad to. Damik yan, in amoy in sarak kalong niya, hambok yan turing ha mga hika angkat sin amin mujtama pa amin marayaw bihan sa kaula-ulain mujtama yaon na tao paghambok yaon, jamaa yaon, amin biya wayroon, biya mga kasigpitan doon, at tao mga masisigpit halaw man yaon. Pasal may ta, aon dayahan magsasarak ka, magtatabang kanila. Nawi luparagbos, mahinang inamuin, mujtama yaon, sibu, maangkat sila pataas sibu. Dahil hasabab siyang pagsarak kasin taurayahan patao miskin. Amo yan. Damik yan, langta, in mahasil na to kalagbuan din diha ini dunya
impagsarak ka, ikatawang dakula, simpagsutsi sinalta. Bang siya masutsi na, panaugan na sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat. Inalta mo. Nareng hasabab ito, biya da simbiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, ma nakasamalon min sadaqah. Di karagdagan inalta sin pagsarak ka. Mayta, sabab bangkaw nagsarak ka, masut si inalta mo, iwan dihilan pa sin Allah ta'ala barakat. Inalta mo. Nukam mayan di mayaw. Bihan. Amod to in kalagguan ma ini dawhat mahasil sin ini magsasarak kabihan. Pasal sin amuin barakat rohal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Nahadlaw akhirat in kalagguan makawa tarid tubunga as-sadaqah ya ahadu asbabi dukhulil jannah. In pagsarak ka hambuok daing ha mga sababi kasud ta palam sulha. Wal ibtiada nin nar, iban hikalayo tanyuring hanarka jahannam. Bihan. Sabab lang niya, doon hayaon, in Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuyan, aun doon haon lawang, biyumutang, babos sadaqah, mukhassis lil mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Babus sadaqah mukhassis lil mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Babus sadaqah ingan sin lawang halom sin sulka yaon, babus sadaqah tartanto hadya ha mga magsasarak ka usog, iban sin magsasarak ka babae. Amo ito, inamin kalagguan makawa din dito hadto. Damikyan lang niya. Doon hayan. Haadlaw akhirat, mabista in sarak ka, biya sa pantun lambung sin Muslim haadlaw akhirat. Wakad kala, fi dhalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal Muslim fi dhilli sadaqatihi hatta yaqtadi Allahu bainan nas. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunalto din Muslim, yaon siya hababa sin lambong sin sarak kaniya sampai maabot inamuin paghisab. Pagbista na sin amal sin mano siya katan. Hati niya on lambong niya. In lambong sinuno sin pagsarak kaniya mahinang niya tirong dito ha ini mahsyar. Bihan natin nire siya kapasuan. Siya rin takapayong dito. Amo yan. Damikyan long niya. Insarak ka, diyan kapaiddahan, kabaakan na to dito hadlaw akhirat, al-mutasaddiqin, hum an-nasu alladhi yudilluhumullahu bidillihi yawmal qiyamah. Makalamod in magsasarak ka, pasirungon sin pasindungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamin lambong. Yudilluhumullahu bidilli yawmal qiyamah. Sinamin lambong, suko sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipaglambong ha mga iniipon niya haadlaw, ini akhirat. Bihan. Damikyan, in kapaiddahan, sin sarakka, bunga niya makawa na to hadlaw akhirat. Wa'ada Allah ta'ala al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat bimaghfiratin wa rahmatin min Allah kama warada fil ayatil karimah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Suratul Ahzab ayat 35. At tinarunay ni nagtimbang-timbang inusog iban sim babae. Hasibo in hinangkatan. Muslim babae muslim usog, bariman babae bariman usog. Amin ini yaon kanilain kahugot sin pabarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pagbaugbog sin kwan sin amin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala nagsasabunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay si mampay mon paamuyin magsasarak ka usog iban sin babae sampay pakahinapusan ni naamuyan laong tain ini kahinapusan sin pangadjian ta makawa ta rin doon ha amin bunga sin pagsarak ka mura-murahan ini waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbukba aton katutan yung sintuhan na Rabbul Alamin in mga inikatantan ando kaylo kaluraman maanad kita niyo mag-amal si mga amal amin nagkasabot na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan papagbarakaton katutan niyo in pangadyan na to amin ya rabbal alamin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.